Bwega murithiri wa Meru TV rukiri rungi ruthongi rukiri rukatha rwatu inambere kwa tukirikana kaire kiri metha yetu ya ndeto kirikagira ati makura kunde withiritwo ri kura kunde orere norere bwega na nukirite bwega ma guku ni kwa Meru TV kathira mbere kwange kuwata ogeni kiri mubango wetu watu ringeme atu yanambere kwa tukiambagiria kagitania kamonkatha nyachira tukiragira mantu mwanya mareo mantu makoneni na mwerekero mugongo maramekirito ndani ya ngatheti. Lakini mbere ya mantu mamonde atu inambere kwigwa tukimenyaga imbio yithiritwe rikiri metha yetu ya ndeto kabudira bambitane famina zo Kimathi ruterwa rungi Alex ndo mwerekeria wakwa na chietu tugachemberia kagitania ka atu chemberia na bara imunara bethiritwe bakinambere kwa bakibu magiri na kumeneria ciandharia ya mwekuru yithiritwe kyage kire kurubara bangi nturani arethiritwe kana mwekuru regwite agitura kuruna kubaruta nguo mbere kinya ya ana turekene mwekuru wetwa na ritwa Harriet kuruba bethe bakina mbere kwa bakebu mageria na kumeneria mwekuru kana ciandharia no bakiuga na kubagira nthoni mwandiki wetu wa ndeto Adams Muturwa Thirinja ngutwambiria na ripoti ino. Bane kuruba kuma Raimo location ya Mbeu gicigombe katika nesti bara bechumerite na muthuro munene kumba kwithia wekanukiwa mo uraba kuana tukuite mwe kurunturikana njira kumba kwithira kiura kurubange mwana kinyana wetana mbere kumba kwithira kiberita nguo mbere ya twana ontubombite kwithira ndibu kuthuria kurubantura na kumba kwithira beiture bunene bagenda kumba kwithira be muritire kanukia tiari tiambire kuwa ari komande ndo kura wae mukalilo irwari ndire ndo kura ngwatiria ari ngwata oni ampora gwatuike nya mwene agerio mukanania iciere icio theri mwene agerio mukanania mura nkomoko lo wangwata ngakororia mwene agerio mukanania mura nkoma nario ukero lo wangwata ruare akia Mungu nango kare akurara nyumba eriko nango kare akurara nyumba omenja beti wa mpere metho ndiraurwa iri anditere nguo nekoro Mbeu location katotureta twena muthuro yo mwingi muno no ntobo mwekoro mwe kwanturika twakura gekoro bangi utheri na thaya ora mwekoro ngia murita ngo batuona nya kiono geto athomethia na science tana bawe ba mami ba nini na ba nene abathomethia science na mwire yo mwekoro na private party cia mwekoro batu tawato muthuro yo mwingi muno twature gekoro tuturitingo gara kiritana ngo ba lenko lokie betana iko getometa tuturarwa twana muthuro yo mwingi na twauao kekundi kionde kendene Mbeu location kera tuwaikwa na tongoratia ciana ndo tunatongorakia patu tukathangalania kundi kiu na mporo na tomuraga Mbeu kabisa ntundu ye kronombeite kwithira ikinya mucio mwe kurora kumekarie twarieti bakenda omba kwithira kiumara ntere biru omba kwithira kithama ara kinya mabisa bara bakwite kumba kwithira mutethia bonete kanga mbute nyama ya Mungu yo kumba kwithira batharikira na maiya twawaito kwenda kuya kwawe atwire sababu ile si atumira bwithiria mwekoro bandala ya tuire kwa aturere na ringa gutura na ringa kirende ikiumere gikinge ya kurone ekoro bakuma Mbeu yonthe na batura bena muthuro yo mwinge na batharia kwawe na bamomora nyumba cionthe na baoranje yonthe na maiga na askari beere kuya banda bete kushwa security lakini kulingana na muthuro yo kari na rajia kinya babongo ibaorerwa na maiga na bamwe baumiswa na bana so batu twina muthuro nya thai no kana twaikwa atendene Mbeu na kethera ndene Mbeu ari kwa gina nethe asiwa itoka mukuru wa rieti mwe nona nite kuirwa kwa wakiwa kwa itane thirita kithangi kwinturika ya mwekuru akiwa nenda akomba kwithira kiria na thiri nyuma ya kurubantura akomba kwithira bakiya kumutethia kendo bwira atiri ukubithia manto ameana ingwite kiama irwa inkona thiri na nkona toro kinya kwethe anto murume atirira methori yetika ariraya kina makeu oni kiumia kiki onthe imbwira uma ntaruma kana nyua onto bitirika na inya thaimbo indaumira kiriwa ndaraka nyumba kakana nkiripotera Meru TV kuma Tiani Betanda Muturia wa Thirinja Bwega nuntu bwa riboti ino na njira nkinyanire kutokereka na riboti ino noe mutongoro wa kiama gya TSCP Mwangi Kiunjuri nethiritwe kinambere kwigwa kiromba akari gutigira atiba kunenkera thirikari kanya kuruta ngugi na arethiritwe akiuga indi kagitania katika gitaka kuringa siasa indi kagitaka Kenya kuina mbere kwa baikiragiria
na kuona ngugiri kurutwa ni thirikari. Raragia makagita karara mukiritwe ni seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi na anateje kariga kagita agawikira kana gagutethia bimwe bya ikundi nterera. Mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna nowe na ripoti ino. Batongeretu seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya arakugwetwa ni mutongoria wa kiama gia TSP Mwangi Kionjori na bangi ibarothete empowerment program cha Kariga Tharaka mworoto munene uri kuringanja kikundi biekoro chokere ngatho chamanya muno zaidi no ntubo eshimereru ya kuya kwamba Gataya en empowerment yekoro bacha Kariga waya gunkaria mofaya lewo mothe ni tokire na ndrokire tondu ndiretirwo ni mweshimwa wanyu Gataya Kionjori akimeneria nene atongoria barotereruraga na thirikari araugite babatire na sera cha kwenderia karita tiga kurumanga atongoria ba Kenya Kwanza. Tusiwe kama wale viongozi wanatukana rais, wanatukana Kidiki na hawatuambii watatatua shida kwa njia gani. Lazima kama unataka kuongea maneno ya mheshimiwa na mwingine, na wewe utuelezee utatatua namna gani. Ukisikiza viongozi wa siasa wa upinzani, usikize Kalonzo na wenzao, hata yule ndugu yetu, utawasikiza kila kitu. Taarifa yao ni one term, taarifa yao Ruto must go. Sasa nyinyi mkiwa na hiyo siasa, address complaints, address grievances, no workable solution. Our government is a solution making government. Opposition iko na kazi yao, walalamike huko, lakini a good opposition, opposition that requires respect, opposition that can be respected must come opposing and offering solutions. Ni arugite thirikari ya Kenya Kwanza ni mubango wa kurutha mirandi yothi na mbere mingi gichigo munge kia Tharaka mono kinyeria manto makonie stima kirikio kironda kia mutaneka kiria Kariba Tharaka. I want to assure you, kwa mpango ya serikali, ofisi zenu za Chakariga, za Marimanti, uko Mukodhima, zote mimi nimejiona na macho yangu. Kuna mipango ambayo iko upgrading, sublocation, location, division na zile zingine zote. Maneno ya electricity na mtaona PS, manake I'm very aware of all the meetings that have been held between the PS na wale wengine wote about electricity ya county ya Tharaka Nithi na hii hapa kwenu Chakariga. Kwa hivyo mimi nataka kuahidi kitu moja. In the next 1 month mtaona PS wa Kawi electricity, Bwana Wachira atakuja kutembea kwa vijiji. Seneta Mwenda Gataya kinyerero areroro. Tatwiro ora Kionjora kiari acho the stima chakira gento kionde. Ini biashara ya atongoria baba duretwa Tharaka Nithi mzima. Utire muchemo ni President Ruto etana utena kareke. Utena senator. Utena muntu wetwa Patrick Munene. Utena muntu wetwa Kitonga, utena muntu wetwa Susan Ngowa Mwindu. Mbodigeredia ndo weto. So bona simoko bukaona Susan. Bona simoko bukaona Gataya. Bona simoko bukaona Bagitonga. Sasa wantu weto. Mbodigeredia kuma gichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna. Bwana ntubwa riboti ino mwandiki munene wa kiama kia NAT Meru Caxton Miungi nethiritwe kina mbere kwa kiromba thirikari gutigira ati ene kunenkana mbeje cha capitation kiri machukuru gwetene kayengo machukuru makaina mbere kwa makiumbaga kuendelea na ithomo kagitano karethiritwe kiuria kiama ya kwandika arimu ya TSC neo gutigira ati ni kureithiria kithomo na njira inkara haragi ino kagita karara riungite cukuru imwe na anate sothimenti kiri gutethia cukuru ino. Mwandiki wetu wa Ndeto kumantereira chia kana kumantereira chia sothimenti Jeff Wagituma nawe na riboti ino na njira enkinyaniriku. Nawe Caxton Miungi mwandiki munene wa kiama kia arimu aja kaunti ya Meru na ure kinya ukuromba giti gia useneta aja kaunti ya Meru kiri kithurano gia 2027 na kinyite cukuru yari ya machikine kubatethia na into bia kuruga na kinya kuorotithiria kiara thirikari nene nuntu bwa guchererwa itinenkanirite mbeca cia capitation untu bwithirite bukinya mari atongeria ba machukuru bunene nuntu bwatumike uno ande mbeca uno ntitumbeta kweja guntu gukwingi
mwanka skuru iketha jina thina principals baketha bena thina kurani the skuru na ikia tumita na arua tukwigwa thina ira principal aina jono ntubakorera skuru akorera aditwa bawe bato tomba ku andauga nkeya na arua nikenda at least nkombo support skuru nontu antu akwingana kenda principal akomba kurera irio na ikyo narwo tomba kubaletera mpempe nikenda bakomba kurea nontu kirembesira imwe ya capitation principal na buri kwitha kiomba kugura be kurea na nande no skuru eje no nontu ina ritwa bakai na mbesa ira inya iburi kwe ya inkai tomba kwe chionde to gatweje nikenda to komba kurera ritwa bakombo kana skuru nkuruki mutongeria ujo na kuromba rwangirwa TSC gutethia cukuru eje na arimu batano kai sana arimu bana nekenda arimu kenda anonto batumke tukoria TSC netegere skuru machikene yombe kwe warimu arimu bakongana nonto baba iku ibagwita nguge ya njoki kana atia arimu baba iku barita nguge ya njoki ende nabona nda bakora kwa ne murigo bakora we murigo jwa nguge load they have got a big load ya kuthomithia kwa hiyo tukwenda kuria TSC at least ne rete arimu ndene eskuru machikene ngao kinyankuruki oritia chiari kugwatira cukuru eje principal na gwita nguge njaga na tukwenda kuwa principal jo keyete nandi kurura wari ko teitire nguge njaga ndene skuru eje wankana ba matuka no tero toga support muntu te gwita nguge ndene yae eskuru bwe bakenda bwe 10 kuma giri Caxton Miungi na ugete athurwa jat senator wa Meru ageta na mbere kinya gutetera machukuru oversight ya senator teko oversight ya kembesiri kuma national government yete kiri governor tewu ake kinya ko oversight manto ya kwetha gitandene skuru je unande kuga mpesa teko ya skuru na raji ya jatoka ya kuona skuru ikurani ria mpesa ya toma skuru toka kuona skuru ya ni gwetaboya kana ni gwetaboya kana ite gwetaboya nonto batumike unande eyo yukali mwe eto kana yakwa ya kuona kethera mpesa yete na twara nonto mpesa te skuru ikiotumite ukia bwija ndene maskuru wendera kuga ndi secretary wa nati ndene Meru na ndi incoming senator wa Meru ndene Meru county ati baptie rira kathurwa ngategaira maskuru yetu kuona maskuru yetu ya gwita bwega kuona arimu betu bakumenyerwa kuona ana betu bakura bwega baketha bena irara bio kenga nontu bwa intobia baketha baki nenkairwa nkiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam Ibwega Jeff wagituma nontu bwa riboti ino na njira henkinyaniri kutoka kana riboti ino ende tuthinara ntere chia kamaindi nara chuka gamba ngombe nara mujumbe wa Tigania East Mheshimiwa Mporo wa Bore athia nambere kwigwa kiringagira ndebe thirikari na arugite gweka inambere kwigwa kiwata thirikari ya President William Samoei Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki Kimbaru na aragite na wetigio bonene niyo kainambere kwigikinyithanagira mirandi ya uthi nambere haragi kagita nikara watirire na tungure kathumba areo waziri Ruku kagita kamubango wa kugure kithomo ntere ino. Sasa mtu asituambie eti ya kwamba hiyo kiti imepeana na naibu wa rais imeenda Tharaka. Hakuna Tharaka. Hii ni kiti ya Meru Community. Ni makatema. Na yangu si mengi. Ni kuambia Wakenya hii ni matunda. Hii ni achali ambayo imetuangukia. Na tunafaa tuilambe na ulimi. Na nikiongea kama kiongozi wa chama ya Nopeu, chama yangu iliamua kwamba itasapoti rais William Samoei Ruto mwaka 2027. Hakuna shortcut. Usi wakati nilikuwa na sherehe ya chama ya Nopeu kule Mombasa, iliwaeleza hawa watu eti ya kwamba mwaka 1960 aliyetawala nchi hii ni Mkikuyu, miaka 10 na kitu. Ikachukuliwa na Kibaki wakati huo hatukuambiwa tutoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Kibaki miaka ingine 10 hatukuambiwa Wameru watoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Uhuru Kenyatta miaka 10. Wameru hawakuambiwa kutoka kwa serikali. Ikachukuliwa na Gachagua
miaka miwili Wameru hawakuambiwa watoke serikali. Wakati ule mtoto mkalenjin ambaye anaitwa William Samoei Ruto ameguswa na Mungu akasema kwamba mtoto wetu Kithure Kindiki aingie serikali, ndipo tuambiwa kwamba tutoke serikali. Sisi hatuwezi toka serikali ya William Samoei Ruto, tutakaa ndani tukiwa Wameru. Kweli longo? Kweli longo? Tunajua ya kwamba William Samoei Ruto akiwa rais wa nchi yetu ya Kenya mwaka 2027, naibu wake akiwa Kithure Kindiki mwaka 2032, atakuwa rais wa nchi yetu ya Kenya ni Profesa Kithure Kindiki. Alafu sahizi tunaambiwa kwamba tokeni kwa serikali. Wakati ule nyinyi wa Kikuyu mlikuwa kwa serikali hiyo miaka yote, hamkutoka serikali. Wakati ule Wameru wameingia tutoke. Ipo kwenda kuuma. Ipo kwenda kuuma. Waka vidole mbili. Bwega mujumbe wa mwakuru Kalambu Kairemia na ariongere ntere chabure muthenya wa goro guteria kimwe gikundi na becha table banking kengo bainambere kwa bakibu kagiri bari bongwa na arethiritwe ya kinambere kwa kiamukara boka na kinye kundi iki kinambere kuwekea na nageria nkena chiake mwandiki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibuni niwe uturikithiria riboti ino. Mumbungu wa Mwekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kairemia aliongete ngusishwa ndini ya kisima na ni arari na mworoto yokuguna gikundi kia gakirikiri na mbeca cia table banking irakuwa cia batetherio ciokiria bongwa ko bongwa. Ambĩrĩrie gikundi tũrĩ members 45 na ndĩra twarĩ 45 itwana tũkanganĩra katenti-inĩ gaka itwapanukĩre twakinyaga na rĩa 20 gwitia na rĩa twĩtĩte tũkĩongaĩra mheshimiwa rĩa gũkura tũmba na ĩra hau ndene na nuje kwena mĩrimũ ya corona na kila kitu mpox nyacheku na nito kuromba iturakarire ndiguru tuona itobatere kwethura twena katenti getu na iria romba ngukuromba tai mheshimiwa no tunokuona ekoro yome bari ugakaribisha mwakoro gwaku nuje o tweta tukaka wena kanyomba kanindi uga mugeni na kare nyomba boni kare ome na nde mugeni ya nyomba Mheshimiwa turenda ntukwe wenge kwethura twe nyomba twinde metengirie mwe munandene twirigirite omitho ingwitikia rujo ne kinyikinya gwito tumikira maratasi ai grupu yeto mheshimiwa twetete twemiara maiya tukwenda ikinya no next year twira tukiomba kumithia miti almost ngiri 6 enda tumba kuandika no ayuthi bamwe no inyomwe andikwa umetene tumwangu gya gukaria ona gantukare akiaria Kairemia na kuaeta na mbere kuguna ikundi mwanya mwanya birabire na mubango na mitaratara agitariria mirandi kathombera mbeca cia ngavu ciomba kuguna nayo akari ande tenti mtaalamu wetu mungwana akabandikithia nini eta proposal ikujureria form ukairu angaita mbeca we antu bakwairwa na mono tere inge ni akora angarete mbeca tuwikirie proposal urongo ake ndio rora gwato iko police straight nyabwambira na nyababu boigwo mtu gwitia mbeca irethwa ni ambassador irethwa ni MP hakuna kitu kama hiyo ayuthi please nkwenda bona mutaalamu soonest nyatha itha inke ana bukeana nyabu nenkere baruga ekwandika nyumira Kanda tukarania babu mo wambere babu buthomethie ya na 6 Karambu neto mantu akithomo numbitawa so far nya munene gatabwira ndina almost 700 students barando mithagia form 1 makapo kwe nya foundation de etawa Kairemia foundation ande ni ombujura area niyo nonto mbeca cia ngafu itikung'ana ou abwirire kou nandi bau batantato January nonto tukwona form 4 yaumo nonto thai kiwango kira kirio ikia bara baiku nandi ba form 4 bara baketho umita next year nandi iron komba gutonyithia tukamenya no kwenda nidi sana tu nikiathoneke ara Karambu ayukitie kanya kuringira ndebe thirikari ya Rais William Ruto akiuria karibango cici kuwata Rais William Ruto mbaru nontu netete na mbere no baritira ngui acho twi thirikari-ini
o mustari jo ndagweta junthe emukuma to mamutuma to itia mwankanga bana tumurengo ne jo mojwa President William Samoei kani atawe na munini eno imbigire nyamarombe na we murombera Professor Kithure Kindiki murengo jo twenachu na ngwatanire riu ni njega President wetu Samoei Ruto William Samoei Ruto awe wa anatwirira agatuthiria mantu teu twarugurura inyanga kule ikwache na barabara no ikobwithia awe ciara mwana agetore ende atukambirio mwere nya no atathira miaka 5 ngwire ciaitiro ibake barabara no tukuthithia ciathithio ibaruru na no cikuthithio thai miaka mingi thereafter so itu tumwekanya unu nkubwira Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni Ibwega thirikari nirombe tugutigira ati ni kuinambira kwekerekagiria mbeca cia capitation kwitene kengutigira ati kithomo kuinambira kwekenderega bwega muno gukiwetwa ati ana bari baingi bethiritwe bakinambira kwigwa bakire mu icukuru na kinya barabanda kana bantu arume nontu bwa kwaga bicia kugana na kumbe chini kainambira kwekenenkanagiri gatetheria bantu anene kithomo kwigwa ikithina mbere thitwinirari twini nkiama aya barabara etagira amiombere kagira karabali ongete amiro ribotino tubangireto bwega ni mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Moni ni mukaririgite wa kamiti ya National Gender and Equality Commission Thomas Koyer akiari nyuma ndionga yake amabau. Our goal is to generate concrete evidence on the barriers and the opportunities shaping girls' enrollment, retention, transition and learning outcomes. This evidence will inform policy, guide resource allocation, and strengthen practical action for both national, county levels so that every child, especially the girl child, has equal opportunity to learn and thrive. And that does not exclude the boy child. This study comes at a critical moment when schools are reopening for the third term. A decisive period for our candidates as they prepare to sit for their national examinations. The Commission therefore calls upon the Ministry of Education to ensure that learning is not interrupted, and that pupils are adequately supported for their final stretch. We emphasize as a Commission the need for resourcing of capitalization so that schools can provide stable, safe and dignified environment for our learners. We know that when schools are underfunded, it is girls who often bear the brunt through absenteeism, early dropouts or poor preparation. The Commission therefore values the cooperation of county governments, teachers, parents and communities in this work. Together we can overcome the cultural, social and structural barriers that keep girls out of school and ensure that all children, regardless of who they are and where they come from, can realize their full potential through education. Ibwega nuntu bwa ribotinu na ima ibwega ukainambira kwegwembe chini kirekairo witene kangotigira ati kithomo gikuinambira kwa gikiumbanaga kana kangotigira ati kithomo gikuthinambere nuntu kaingi ukethira na batia choka machukuru nuntu bakwaga bichi na kwithiritwe guterikeretwe mbechino no watibu nene kana watibu kenderea kuongereka ana kwigwa bata kuthi machukuru. Ribotinu muthikiri na murithiri wa Meru TV ega tukinyamuthia mwamara tukubangirite kiri metha yetu ya Ndeto, lakini banyothi kuraya no tukagitate thau nkachokera na mangathiti kengo tukainamba kwa tukiritha mara mekiritwo rito na ukorwa rangi ndeni ya ngathiti chetu. Huku ni kwa Meru TV.